Poštovani gosti i naši vitelje, dobri dan. Вітamy Was na 11. kulturnej manifestacji Hel Holubica Receva. Poštovani gosti i posjetitelji, dobar dan. Dobrodošli na 11. kulturnu manifestaciju Hel Holubica Receva. Unutar šutnje odajem počast poginulim hrvatskim braniteljima, civilnim žrtvama iz Petrovaca, počasnoj predsjednici društva Rosman Ljubici Segalji Pavlić, te svim pokojnim članovima i suradnicima društva Rosman. Zdenko Danči, Zovi Žitko, Jure Žikar, Ana Sudaš, Miroslav Pavlović i Nikola Čuvećević. Slava im. Naša Holubica i nješka tu znamo, gdje cela vona preshori i točno skorej 190 roki, prije cela prave tu u Dunaju, do starih Markovcov, a poznjejše do Petrovcov, Mikloševcov, Vukovaru. Na početku programi milo nam privitac naših nješkajših hostov. Vladičevskoho vicevikara Slavonsko-Simskoho i Petrovskoho baroka Vladimira Sedlaka. Člena Sovitu za nacionalni menšini Republike Hrvatske Zvonka Kostarnika. Državni sekretar za nacionalni menšini u Ministarstvu za ljudski i menšinski prava
Stanislava Puku. Pozdravljamo načelnika općine Bogdanovci Marka Baruna i donačelnika Jaroslava Miljušija. Donačelnika općine Dombrovci Savka Žijana. Predsjednika vijeća mjesnog odbora Žika Kardija. Nješka z nami i županijski, horodski i opštinski predsjedatelje i predstavniki radov Ruske nacionalne menšine Joachim Erdelj. Nenko Burčak, Neta Valatinac, Visto Peteleš, Slavko Žnika. Ta predsjedateljka radi Ukrajinske nacionalne menšini Vukovarsko-Srimske županiji Tatjana Kočnijeva. Naša golubica, Jakco i Ljudzice, Nješka zlijekla do Petrovca. Pozbjerala ona svoje potrecenje Pirečka i privedla nam z sobu Rusnakov, Rusinov, Lemkov, z Poljske, Mađarske, Česke, Ukrajini, ta Srbiji i Rumuniji. Nješka z nami okremni gost, a to členi Švetove radi Rusinov, Rusnacov, Lemkov, vybranej toho roku na Švetovém kongresu u Poljske. Štefan Ravinec z Mađarske, Andrej Johanovski z Poljske, Đura Papuga z Srbiji, Georgij Pircak z Rumuniji, Nikola Bobinec z Ukrajini i Vladislav Hapner z Česka. Dajte u nas. Pozdravljam. Andrej Ivan Bizmanić i učitelje. Hrvatskih vatrogasnih društava, gosti iz medija, šurenike i sve vas koji ste s ljubavlju prema svome, prema rusinskom, danas došli prema Petrovcu. Povolujeme predsjedatelja radi Ruske nacionalne menšini Vukovarsko-Srimske županiji Jakima Erdelja, že bi povedal da skelju slova. Najše pači. Povolujeme člena Sovjeta za nacionalni menšini Republike Hrvatske Zvonka Kostelnika, že bi povedal da skelju Širitelji, mili gosti, mam čest, že bi som pred Sovjetu za nacionalne menšine Republike Hrvatske u svojom menu všetkých vas privítal, ako i samih učašníkov, na čole s jeho predsjedateljem Aleksandrom Tolnauerom. Žičím vám veľa uspíchu i nadam se, že djedovi amatere jedva čekajú, že by vystúpili. Ďakujem vás strašne. Povolujeme predsjedatelja društva Rusna Mijuša Toša, že bi povedal da skelju slova. Najše pači. Mili moji Rusnaci, počitovaní hosti, všetkých vás vítam tu u Petrovcu, u Republiky Hrvatskej, na 11. Golubici. Naša manifestacija vynikla zo Švetovog kongresu skoro 11 roky. Včera už programa počala i milo mi Nješka do poladnja sme mali zašedanje Švetove rady. Poznat se, že toho roku u Poljskej bol Svetový kongres, ktorý trvá už 30 roky, vybraná nová rada i evo ruceli sme še na robotu i máme veľkú robotu. Teraz popisy žiteľstva u všetkých žemov, za žijú Rusnáci. I evo, na takej manifestácii trvajú co dlúžej, da nás je vecej, musíme še vyjašniť, ako Rusnáci, alebo Maďari, alebo Slováki, každý
za Nješkajsku republiku Hrvatsku, veliki žrtvi i Republika Hrvatska to prepoznala, dala nam ustavni zakon o nacionalnih menšinov. I evo i tu u Hrvatskoj možeme šerijačnica Rusin, nažal evo u Ukrajini oni to ne možu. A kad nam še dala to ta možljivost, trebame to i napraviti. Ali teraz še to robi moderne, građani, prek internetu, a to robija mladi. I baš važno je, že evo to ti zeci mladi i svojih rodičov, babov, džidov, pramdžidov upišu, že što Rusnacija bo da jaka druga menšina. Všetky mi menšiny dobre su druzujeme tu u Slavoniji, u celoj Republiki Hrvatskej. Takže evo i nadalje da še to može otrimac, to jednostavno musíme napraviti. Dragi moji Rusini, poštovani gosti, sve vas skupa pozdravljam ispred društva Rusnak. Ovo je 11. golubica po redu. Ona je iznikla iz našega članstva u Svjetskom kongresu Rusina, koji već 30 godina radi i postoji. I upravo evo danas dopodne u Starim Jankovcima smo imali sjednicu. Veliki posao je pred nama, popis kućanstva u svim državama Europske unije pa i svijeta. Jako je bitno da se izjasnimo o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Ovdje su gosti i Mađari, Slovaci i tako dalje. Jer koliko nas ima, koliko prava ćemo dobiti, a za prava smo se izborili kroz Ustavni zakon o nacionalnim manjinama, jer evo i nacionalne manjine su puno iskrvarile za ostvarenje sna o ostvarenju neovisne Republike Hrvatske. Zato ta prava iskoristimo. Apeliramo na mlade članove koji preko interneta upisuju članove svojih domaćinstava da stvarno upišu i didu i baku i pradjedu onako kako se izjašnjavaju, jer najlakše je klikniti sve Hrvati, to je to. Ipak odvojite malo više vremena i to napravite poradi nas, ali sutra i poradi vas da biste mogli ostvarivati svoja ustavna prava. Želim evo dobru zabavu na ovoj kulturnoj manifestaciji i evo popis će pokazati do kraja godine koliko nas ima. Vjerujem da ćemo se onda češće i u većem broju sastajati i družiti. Ne tražimo puno, tražimo da možemo razgovarati, pjevati i plesati evo o povijesnim nasljeđu naših nacionalnih manjina. To nije puno i mislim da smo to sposobni odraditi. Hvala. Повелуємо председателя Святої Ради Святого Конгресу Русинов Руснаця Немко Штефана Лявінця, щоб поведав до скери слова і отворив ту хорошу маніфестацію. Найшли пан. Dobar večer. Ne možem taky rečiti fluentno hrvatski, jak i pán Miro Šajtoš, zato budu po našemu. Ja думаю, že všetky porozumieють. Дуже рано виділи sme вчора tu молодих голубят. І то je дуже важна річ, že je za nami generácia najmenša, котру ви пестуєте, дуже красно знають співати, красно говорити по-нашому, випускаєте книжки. І то вселяє віру у то, що за нашу генерацію суть молоді, і то є дуже важна річ. Я би пожелав вам продовжати вашу роботу, пестувати молодих, повлекати їх у роботу не в дружства, але в роботу міжнародну, русинську, і щоб вони були активними членами світового конгресу. Дякую вам красно.